Decentralizacija u Crnoj Gori mora biti unaprijeđena. Decentralizacija lokalnih samouprava je put ka demokratizaciji cijelog društva. U tom pravcu pripremljen je novi zakon o lokalnoj samoupravi. Ovaj zakon predstavlja pažljivo osmišljenu reformu prilagođenu specifičnostima Crne Gore. On bukvalno nudi funkcionalni model decentralizacije koji odgovara realnim potrebama i kapacitetima različitih lokalnih zajednica u Crnoj Gori. Naglasio bi da smo pristupili izradu ovog zakona kroz koncept asimetrične decentralizacije. Pažljivo su definisani kriterijumi za dodjelu statusa grada, kao i za decentralizaciju nadležnosti unutar gradova. Na taj način postavljamo temelje za sistem lokalne samouprave u kome lokalne vlasti imaju kapacitete, ali i odgovornost da kvalitetno odgovore na potrebe svojih građana.